Namakuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabihindutse nka cya gisiga cy'urwara rurerure cy'imenyinda nyuma yuko ishobora gukora makosa ari butume ya sudanization iri buze kwemerwa muri ibi biganiro by'amahoro bikomeje kubera mu Busuwisi. Amakuru ari kutugeraho kano kanya ari kwemeza yuko abahagarariye uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bari gukora amakosa ari busunikire M23 kubatsinda. Amakuru ahari ari kuvuga yuko abacurabwenge ba AFC M23 bakomeje kugaragaza ubwenge budasanzwe ndetse no gutanga ingingo zifatika. Bamwe bari kwibaza ngo mbese n'amasengesho ari kubikora, mbese abantu basigaye batakambira cyangwa se basenga Imana ku bwa M23, aya masengesho abonye ari kuzamuka akagera mu Busuwisi, noneho bigatuma abacurabwenge ba M23 bari gukomeza kubona ibitekerezo imbere yabo bahanganye. Ibi ni ibibazo biri gukomeza kugenda byibazwaho. Ese ubundi byaba byagenze gute? Niki kintu kiri gutera confidence cyangwa se kiri kugenda kizamura icyizere ku ruhande rwa M23? Ibi ngibi byose nibikubiye muri aya makuru twaguteguriye. Ni operation ndende ariko kandi itari ndende cyane. Byaba byiza kurushaho udukandiye like kugira ngo abantu bose babashe kubona aya makuru ndetse barushaho kugenda bava mu bwiza bajya mu bundi. Hanyuma rero ikindi kintu uri bumenye nuko uri buze gusobanukirwa n'ibitandukanye bikubiye muri ibi biganiro bikomeje kubera n'ubundi mu Busuwisi. Amakuru yacu rero reka tuyatangire mu buryo ubuteye gutya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twese turabizi yuko iri mu biganiro by'amahoro hamwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi biganiro bisanzwe bibera muri Katari, ariko kuri iyi nshuro nago bikora muri Katari, ahubwo birimo birabera mu Busuwisi. Bize kumvikana neza, Ubusuwisi ntago bufite uruhare na rumwe muri ibi biganiro, akaba ari nimwe mu mpamvu zikomeye yatumye ibi biganiro byimurwa biza kuvanwa n'ubundi i Geneve cyangwa se mu murwa mukuru w'Ubusuwisi, hanyuma bijyanwa ahandi hantu. Delegation y'abagariye M23 yamaze kugera mu Busuwisi, ndetse na delegation y'abagariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yamaze kugera mu Busuwisi. Ibiganiro by'amahoro byatangiye ku munsi w'ejo. Impande zombi zitangira zibanza gusuzuma ibyari byarabanje cyangwa se ibiganiro byari byarabereye i Doha muri Katari. Reka nkwibutse ko umuhuza muri ibi biganiro by'amahoro n'ubundi ari igihugu cya Katari. Iki gihugu cya Katari rero nk'umuhuza mukuru ntabwo kiri muri bino biganiro mu buryo buri live cyangwa se mu buryo buhari, ahubwo bahari mu rwego cyangwa se mu buryo bwa video conference. Ibi rero bize gusobanuka neza. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ubashyigikiye witwa Bulos, Masad Bulos. Uyu asanzwe ari umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bya Afrika, cyangwa se like ni nk'ari ushinzwe Afrika ariko akaba ari umujyanama wa Trump. Ariko kandi harimo na Vivian Van de Pel uhagarariye MONUSCO. Kubera iki aba babiri bahagiye mu buryo buri live, nyamara umuhuza Katari ntaze kuhajya mu buryo buri live, ahubwo agahitamo kuza kuhajya mu buryo bwa video conference? Impamvu ya mbere, imwe mu ngingo iri bwigweho inakomeye cyane, irareba cyane MONUSCO. Iyi MONUSCO yakomeje gutakambira M23 ibabwira ngo turashaka ko mutworohereza mu bijyanye no kubona uburyo twakoramo ubutabazi, noneho twamara kubona uko dukora ubutabazi mukatwemerera mugafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Iyi ni ingingo ikomeye ndetse ikaba yamaze kugirwa ingingo ya 3 mu ngingo zigiye kurebwaho. Iyi ngingo biranavugwa ko ariyo iri guhinduka iturufu ku ruhande rwa M23, iri gukomeza kuyigaragaza nkaho ari impamvu ikomeye iri butume iyi M23 ihabwa ibyo iri gusaba. Iyi ngingo rero M23 impamvu iri kwitindaho, irabizi neza yuko igihe cyose yakora ikosa ikaza kwemera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yego turemeye, ha hantu harafunguwe
turabibemereye, mwemerewe kwisanzura, mwemerewe kuza mukagusha indege igoma nta kibazo. Irabizi neza yuko ibi bishobora kuza gutuma iriska gutakaza bimwe mu bice by'ingenzi isanzwe igenzura. Sasa rero mu guprotectinga cyangwa se mu kurinda ibi bice niho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukorera amakosa, niho abacurabwenge ba M23 bakomeje gutsindira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ngo bimeze gute? Ingingo ya mbere yaganiriweho ni ingingo ivuga ngo ceasefire cyangwa se kubahiriza agahenge. M23 yadrapye amabaruwa arenga 12 yagiye yandika yamagana ibikorwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo guhungabanya umutekano mu gihe hari kubaho igihe cy'agahenge. Abacurabwenge ba M23 bakabaza abahagarariye iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bati mbese kubera iki aya matarike, bakagenda babyeexpose bakavuga ngo dore ku itarike 17 z'ukwa gatatu mwarashaha mwishaba byagenze uku, itarike izi nizi mwarashe mu Minembwe mwakoresheje drone hapfuye aba byagenze gutya. Ibi byose gukomeza kubyeexpose abacurabwenge ba M23 ngo bagahindukirana abo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakababaza ngo mbese byagenze gute, kubera iki mwaje idoha muri Katari mugasinya mugashyira umukono ku masezerano ko mwemeye iyi ceasefire nyamara kubishyira mu bikorwa bikabananira. Ni mudusobanurire ikintu kiri butwizeze yuko ibyo tugiye gusinyira hano byo muzabishyira mu bikorwa. Ngo abacurabwenge ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakarebana. Ibi ngibi birimo biragenda bikururira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera gucikamo ibice. Bamwe mu bayobozi bakuru bo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kuyicika rwihishwa, bakomeje kugenda runono Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo na cyane yuko ari gukora ibyo badashima ndetse akanga kubumva ngo bumvikane ku bigendanye no guhindura constitution, bo bakabibonamo nko gushaka inyungu ze bwite aho gushaka inyungu z'abaturage. Aba bahagarariye delegation ya Kongo ngo babuze icyo bavuga babajijwe impamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kwica nkana amasezerano, igakomeza kwica nkana agahenge yari yashyizeho umukono ubwayo. Ari nabyo bari kuvuga ngo mbese bigenda bite mu mitwe yanyu mwebwe nk'abakongomani ko mutwiyakana ngo ntago turi abanyekongo, bigenda bite kugira ngo mubashe kumva ko gushyira mu bikorwa ibyo muba mwasinye ari inshingano zanyu? Ibi ngo barakubibaza bakareba hasi. Hanyuma rero reka njampinge nje ku ngingo ya kabiri. Icya kabiri, M23 irababwira ngo ubwo twe turi doha muri Katari twasinye ku masezerano twemeranywa ko tugiye guhererekanya imfungwa z'intambara, mukaduhereza abacu tukabahereza abanyu. Bidatinze twahereje imfungwa z'intambara 5,000. Nta musirikare n'umwe mwari mwaduha, harabura iki? Kuba M23 yabaza ibi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntifite icyo gusubiza. Uzi impamvu? Impamvu ya mbere nuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niramuka ikonfirimye, niramuka yemeye guhererekanya abasirikare na M23, kiraza kuba ari ikimenyetso simusiga, kiraza kuba ari confirmation iturutse ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibiza kugira ngo na cyagisiga cy'urwarurere kimennye inda, iza kuba yemeye yuko iyi M23 ari igihugu mu kindi. Ni ukuvuga ngo kwemera gutanga abasirikare ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umutego ukomeye cyane watezwe n'abacurabwenge ba M23 batekereza ko igihe cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri bubyemere ikabatanga, iraza kubivuze ngo duhererekanyije abasirikare. Ni ukuvuga ngo umutwe wa M23 ugenzura Kivu Republic uhererekanyije
abasirikare cyangwa se imfungwa z'intambara na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashwanyutseho cyangwa se yasadutseho Kivu zombi. Ibi bintu ubyitondere kuko birakomeye. Aba bacurabwenge ba M23 ku kijyanye na politike bateye ubwoba. Hano bakoze ibintu umuntu atapfa gutekereza mu buryo bworoshye, ariko abahanga mu bya politike ibi barabibona. Iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntifite ikintu na kimwe cyo gusubiza, kubera ko M23 ibyo yagombaga gukora byose yarabikoze, abasirikare bagombaga guhererekanya yarabatanze, hagasigara ikibazo kibaza ngo mbese M23 kuki twebwe mutari kuduhereza abasirikare bacu mwafatiye ku rugamba kandi twe twarabahaye abanyu. Abasirikare cyangwa se abagare delegation ya Kongo ngo bakabura icyo basubiza. Icyakora bemeye yuko ngo babe bagiye gutanga aba basirikare. Dore mbivuze uyu munsi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 2026. Igihe cyose iyi M23 iri bwakire aba basirikare baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muzabe mureba ikizakurikiraho. Iyi M23 izaserebura intsinzi, izabyina ko yahawe Kivu Republic. Hanyuma ku ruhande rw'abahagarariye MONUSCO, ubwo kangaruke kuri Vivian Van de Pel, ubwo tujya kuya ku ngingo ya 3, we arasaba ko habaho ubwumvikane ku mpande zombi, noneho hagafungurwa ikibuga cy'indege cya Goma mu rwego rwo korohereza abatabazi. M23 ntikozwa ibi igihe cyose ziranginga ebyiri za mbere zitarashyirwa mu bikorwa. Impamvu batabikozwa irumvikana, umuntu wese yayumva. Iyi M23 yo itagetinze gutura mu mutego iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaramuka yubahirije biriya bibiri, ikemera ceasefire, ikarekera kongera kubatera abaturage babo, ikakongera kurasa mu minembwe, ikareka no kongera gufunga abasirikare ba M23 yafashe. Icyo gihe zabikonfirimye ngo M23 ifite igihugu cyayo igenzura, n'ikimenyimenye twahererekanyije abasirikare. Icyo gihe M23 izafungura cya kibuga, kubera yuko izaba ifite security ya UN yo kuvuga ngo mwateye igihugu mutabifitiye ububasha. Ibyo ngibyo bishobora kuba byakururira ibibazo bikomeye cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari nimwe mu mpamvu zikomeye iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kurekura abasirikare ba M23 yafatiye ku rugamba. Kubera iki? Kubera ko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bemeza ko iyi M23 ari inyeshyamba zirwanya ubutegetsi, ariko za bene gihugu. Igihe cyose bo bari bwemere yuko izi nyeshyamba zitarabene gihugu, nukuvuga ngo baraba bafashe Kongo bayisudanize, cyangwa se batume ihinduka sudanization, cyangwa se ishwanyukamo ibi bice. Uku gucikamo ibice kwa Kongo biraza kuba ari benefit kuri M23, kubera yuko haza kubavutse Kivu Republic mu buryo bweruye. Aya makuru rero ni amakuru akomeye, ni amakuru abantu bari kumva bagatinya. Aya ni amakuru abantu bari kumva bagatitira, bakavuga ngo mbese hari kubiki, ese kubera iki ibi byose biri kujya mbere muri ubu buryo. Aya ni amakuru akomeye ndetse udashobora kuba wasanga ahandi. Nguko rero uko biteye, ngayo amakuru ahari. Hanyuma hagataho mu makuru yandi agezweho ku mirongo yose y'urugamba, urabizi ko twakugejeho mu makuru yacu yabanje uburyo iyi AFC M23 yakubise inshuro abarwanyi ba coalition ya FARDC ikabasha kubambura agace. Ibi ngibi nabyo bifite icyo bisobanuye. Iyi M23 yo ikora muri system yo kuvuga ngo twebwe turatabaye. Yo nagiza yataka nk'abasivile, yataka mu buryo bwo gutabara, ku buryo no babaza ngo mbese uragira ibiki, ahita gusubiza ngo twebwe turimo turatabara abaturage bari mu bice dusanzwe tugenzura, kubera ko bamaze guterwa na za mayibobo so muri Wazalendo ndetse na FARDC na FDLR. Ngo kuko bihagaze ngaya makuru agezwe muri iki gitondo. Nyaboneka niba ari ubwa mbere udusuye,
turagusaba yuko uza kudutera inkunga ukaza kureba munsi y'amakuru. Icya mbere ukadukandira like, icya kabiri ugakanda sabone, icya gatatu ugasangira natwe ijambo ukandika commentaire, ubundi twashoboye kugenda tubana 5 kuri 5. Nimukomeze mugire amahoro ya Nyagasani, muri byose turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.